mokelo na kwa baba na mbaze. Uko za makatiba kwa Kutwaana nuzio. No. Kitu kimoja unamoja kama kitu kimoja na kuyati. Ona baba wenga yini ngai. Kutwaana usiwe wewe mubichere no so me imani kama ngai. Sibuku ni ya waibala ni kitu cha kujitoa mzoa kama. Kuyati ni sonzo me amezoa. Lakini wewe ukakabea ngai. Nyo mundu nikita ko yani so mokatiba. Opewa kwa na mboma na kana mundu system yake ni sio kuko. Nike nani huko kuma tu. Kwa musiaisia wa musiaisia wakalo kana wekele na ndoto ani mundu mume na mundu nawe we serious kutwao na mundu mwesu numuone na akwendezia kitu cha betu twana for companion ona yesiana ni blessing is a companion ni kalanye na kutia tieli but now you should na kwazia ikwata kwa mwana wako maana na hiyo yai ndio sio kukwenda nike mundu sima kati muke wanza usuti muke wanza usuti mundu kwenda kumanai kana osilo manino nenda loi system sia lo yani mwivi no akabole ka dumu mano mtu ano wila watu usimu mundu na watu ana mukasia na amu mbali musi na mulika la yemwe malisha mbali bali ya manoni ayini kana u ninyo tuni kwa nina rambui nina dini na kile njo na ndio tutondeta yuti yani muni hiyo kwa sababu ambe ni seti ti nyene wese chuno sinyenti na mena au no for information Mazi ane kwa niaba yaga mazi kwa nene kila kisio na kia new chuma itu asante ngaide so kwetia noma ila wa manga mundu muka ngaide kwetia kidogo kidogo ni maandiko manga kila kisio na kia new Yakobo every good and perfect thing kindu kile cha kisio na kia new unenga wanenga chuma yono tunekele kwa uona ikwetia mundu mukosu ni mu ya new na wona ikwetia su agu kwa sewe na madena zuma wewe yaje kwa yana wewe yaje yana wewe kamboeka mazito ka bawo ilo kwa semisaba ni kidogo woni wese kana kwa sababu ndo kwa issue sisi huyu aliwela simba hapo isusi ya system ugede ya mundu na ndio mudio medical na bado kitu mchanga ita ulengozu tipo na ndio kile kwanza mimi kwa lazima sipimwe lazima we manage ile mpanje zinu siba we manage the job ayino wetia system ugede ya mundu mzio sawa yino sito na ile bado no baikendo Nainge gole kwa niaba ya muthukize undu no mana mawazia kuyandu ben that situation mele igara nobody sisibitali mukatimuka yitwa mukaboya wa imusi na nonde imoni lezo zo mukatiba ibidabu ya utwa weteji kune kuibudia na kukucha mutwano wenyutene ageno chini kiduku muno no zine jikuti muona mitwano mingi anangikie ngoba zimsia mutembozu mundu mukona musio wanagunoma umuntu usitwa zibekele tu ndo twana ngiyata nomba ilea sawa tuneneneza ngiyata nomba ilea usiwe kala ukaze ndi bona kele tukaende nota kena musimamo mukani muno uisi okayikia ni ngondo kutwa out ba ngwenda kutwa out Nairobi ya orphanage kaliyetekela mwidi mwitinda na kati kwetia mbeza na kaikali kwetekela na uyoka ingi wiye onomba uyoko nezi mwingi tikomela bako akailea ayiwenyela wendo ane kwa makwa na ndoke zoke na munaungi na wakati simu yako pia nayo usuni wo mundu mukola yuwa go wa kiusumbe yulo wete to yani ni sawa ndio lea nimeanata bana basi na nini nimeanata kama kiusumbe ya nini ko waingi wende kutimi kwa kwa kile badena na basi ndio dio we mungu ambaye ino kamba so break inya kitonga na hiyo baba yake wanza hiyo baba ati ukoko na bisi yake kan patu kan mbona ukomanda ukomani amo baba ya viva amete ona maliki tena ona brandi po ona dani wewe na wao ndio makala sasa ndio dai kwetea na wewe wina bisinda